Kebiar pagelaran hiburan tradisional kesenian kuda gencak Bina Budaya. Di bawah naungan Caati yang mana datangnya dari kawasan desa Cerpetung, Kecamatan Kedung Jajang tertingkat 2 Kabupaten Lumajang atau berseri. Baik para hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Anda masih bersama kami hiburan tradisional kesenian bergencak Bina Budaya di season yang pertama, yang mana-mana siang hari ini telah sudi diundang langsung oleh keluarga besar Bapak Sutris Nyonya Sutris sekeluarga yang berkediaman di desa Lampani Lumajang Bina Budaya. Pada siang hari ini juga bekerja bareng bersama artis multimedia milik Bung Eko, yang mana datangnya dari kawasan desa Dauhan Lor, Sukodono, Lumajang. Dan acara pada siang hari ini didukung sepenuhnya ada Fitria Audio milik Mas Saiful yang mana datangnya dari kawasan desa Pandan Arum, Tempel Lumajang. Dipun tunjang meriah kerawitan ngesti budaya tentunya milik bos muda Mas Abbas pribadi yang mana telah hadir dari kawasan desa Bulujaran Lor, Tegal, Sualan, Probolinggo. Hadirin serta pengunjung yang berbahagia, sebagai awal jumpa kita pada siang hari ini, kami dari keluarga besar Kuda Gencak Bina Budaya sengaja akan menghibur para hadirin sekalian dengan sebuah atraksi tari Kuda Gencak Kembar 2 Kairing Gending Kerucilan. Terima kasih, selamat siang dan selamat menyaksikan. Yo.
berbahagia. Yuk kita saksikan bersama-sama, inilah dia penampilan dari keluarga besar kaum bina budaya dengan hadirnya tari kedatangan Cak Kembar 2 dan Saga dengan kehadiran kami New Baby New Bina Budaya di bawah nama Cati. Mudah-mudahan para hadirin sekalian terhibur, khususnya keluarga besar Bapak Sutris, Nyanya Sutris sekeluarga dan juga masyarakat desa, khususnya masyarakat desa Lampen Lumajang dan sekitarnya. Terima kasih, selamat siang dan selamat menyaksikan. Halo. Mayung jalan keng on laonan, eka pora keng tapi deje, rokok ekot keng toles mira saporana reng pen-peni sederi bulan tortak langkong Bapak Sutris mak saporana ale panira nika benikeng sombong nyumpeng nika ngormat anak kaula dia anak laki anak oleh nemu dadi kemanto Bapak Sutris maken senika. Dadi bulan nika ngormat mundarin Bapak Sutris nika tek kebele, jak nangga joron, jak selamat tek kebele. Cuma bulan ngajiin Bapak Sutris kelaban anak kaula. Dan nika andi anak sopen bini sopen laki nika kita kebangki. Dadi mangkin nika pon penopak ajaran kadek senika. Takok Pak Sutris nika takok tak nyapok buat gun senika. Kesoon. Mayu jalan keng on laonan nak lanceng soro gepak tangalek keng soro gebes reng radin mon karenci korang perengah ale ampun depak ya toren
lain abes lek sutres pentingaki sareng lain nahani pentingaki sareng lain nah dulae mon aodeng soro peret peret le podeng se pote tika manteng reng ratin so kerja alerek alereka beli napole ani betapa mantona betapa trapotrana reng dapur kapi toreng nyompeng dia ngajiin serang mun reng ini ngajiin Bu Sutris mun reng lake ngajiin Pak Sutris darem meto manton masuk usah keluar ki mun Pak Sutris yang kaki aja ki omor ki bisa nagak jalan boleh senika mun pas pada omor kan tak bisa negak jalan boleh jadi bopong makin Pak Sutris nikah kelar negak jalan toreh toman tokap biwon tandre tenang nyumpeng jaman iman obang 10.000 senikah saya seobang 10.000 ini dah nak kira kesopi tretan toreh tenda Pak Niro nikah sering tandi senikah karena mau masuk musik ngajiin Pak Sutris sekali lagi manton tandre Anika Pak Sutris juga keluar sedika orenaan anggap biwon jaman iman bopong Pak kelar agak jaran kelar meseneng tetangga kelar meseneng tan korewon B nyapur mangker ale tengah tase cek taona semasangakan eka saper dalam ate sor pejenaka mak lemah-lemah dek lauk coba malam sokor pada mak ngena-ngena Pak Sutris pamalolo katika sorang salalopot mak sakurana
Enak kacong ontong sari ben maning sari tainai. Mon ala keben bapak tau sadek bedegen semacam guru ruah. Karena apa ceng? Kacong payah ya bapak jukenan jelesem. Karo saya payan kacong tak ke nyangke payan bapak. Karena apa ceng? Kacong asekompak bapak asekuning dua tainai. Kelar nabi beten taton suaran bapak tak kelar tainai. Iti namanya kacong cek kulian. Reng kacong sekedua tonton tak bisa ngicung. Iti namanya kacong neneng bi bapaknya reakin genting. Genting apa senyaman? Cak kocak nak anak lembeni dina. Genting lak juli sangak kemaning alif kalak laonan tainai. Enak kacong otong sari bek maning sari. Kasan ruah genting kacong mon paya kalaban nojeng. Iti nare kacong tanton kacong sedua tak bisa ngicung. Tina bapak sengicung kalaban macading kacong bapak di penarian tayanai. Ale, Iya kak. reng tanton kacong sedua tak bisa ngicung. Itina mayu dinak kecungin sapi ate dentek tretan lek sutreh dina tayeleyem. Iya kak, iya. Tretan lek sutreh rebenya lek. Mon engko bi kake ngicung ngocak keluar kapi gelo lek. Iya. Sederi bulan menabingi cung salah keng mak sapo rana baliker keng maerong larang Toreh penyaman kewere karigi Bunda badai yang sombong nyompeng ni kandarin jeng aja bunda nikah jak bunda mare sake lako tak endi pese tak endi senika dadi posang bunda gelak tongon-tongan apa pengiran belas ke bunda senika tiba ada saya kebayakin sangon ke Jepang cek senika tadi long nyelok ada tantretan sebada edapor kapi manton Pak Sutres toreh hormaten cakan cenika
betapa penghormatan Bapak Sutris, Pak Jenggot, Likin, Toreh, sangoin pancek rica, oh can lema ibu kor le nyangoin deh. Tapi Pak Sutris yo sama dateng jaran dari daja. Tak langkong, Engki Pak. Sakalangkong paparengan ti kareng sepo eka saja pabilan mola bentik Sutris pon bilan mola ale yare mangkai tika ban mula pon apolong renggenteng yare mangken ampon apolong ale Panda samper batura depan de samper batura Tanjung Perak mak paseseran najana cuba kenya mana bela najan cuba Pak Sutris nyamana bela bedengala sompek pikiran ka Talangkong seborana Sutris riana ni kata karja dretan keng bolon na anu ngucapa gini ya kompoi maratan dretan Sutris saro masa tore ongke nyumpeng tekabule me buta apa-apanya sepenting niat minyakna kembang melate senajan jauh tiga dari mata reng lempeni kengana dalam ate kengana dalam ate sayang
betul nikah seneng. Nah, para warna bagian dapur enak kapi. Anika Pak Sutris minta seneng amat to keluar nyumpeng. Masih jauh-jauhan leme buku kok nyumpeng. Sering Pak Jeng Pak Sutris nikah ngesakinian dateng jeren. Jongo aten mantok. Nek seneng apa njuk ke jeren ya. Kok nang ke jeren kan Pak Sutris. Dadi mun segelem ngurmaten ke Bapak Sutris keluar. Nyagoin pajak. Tak usahnya banyak. Masih 5.000 sepuluh tambah 50 tambah beneran. Tenika. Ring dapur tapi Bu Sutris. Tumi Nur. Ayo keluar Nur. Tandretan likin dari kali pancing. Tore keluar kapi. Jangan ngajiin serang, ngajiin Bapak Sutris. Nikah. Udah lah masih bertek badan Bapak Sutris masih tek kocak. Jangan ntar kelem taruh. Ini kan ngajiin Bapak Sutris kelaban likin. Dan dong ngajiin keluarga nah, ngajiin Pak Jenggot bareng kau udah nikah. Nikah bon sampai longan-longan berdendam taruh nikah. Nikah. Tore kapi binian popong badah. Binian dari keluarga Pak Sutris, dari Bu Sutris. Tore. Sabar bagilah julu lagi. Tak usah cemung tak kau kening itu. Kapi setretanan. Dah iya pun seneng. Ya, dadi masih tak nang ke TV jalan kon gelempeng nyumpeng aku seneng tretan. Ya, dadi mun tak jeraje wis sena tak nang ke jalan dari dia. Ini kabong benda jalan keluar kabeh. Ni binian. Tore keluar kabeh ni binian tretan. Dapur dikerji, tukang tanah, tukang rakora keluar kabeh. Nikah maling oning mun geltong dari Bapak Sutris. Mundarin Bapak Sutris nikah tahun ning aparlo. Senikah. Makin nikah sani ada Bapak Sutris. Tak langkung. Soro rebes parompong deje mun se koduk makir cokeran ule mompong cik beda mak lelaku tretan le sutra anreng gendeng reng lempeni mak tak kepikiran sayang. Nikah kula masih ngompeng nikah suruh Bapak Hulil. Bulan anan penumpak jalan. Lah iya. Iki masa-masa on. Tore baban kemantan kepiyong ke malay rame parlon Sutris nikah. Sutris tak kena parlo boleh. Tahu angkat nikah de bere pun. Tak kena parlo boleh pun. Tore. Oke kepi. Soroja pere tak
mon aude soroje pere mon aude soroje pere e pereta ponjana pote Anika guru Bapak Hulil nyoron mangken sebini Fatima nah mar mah katong gol didik mah ngale ka orang-orang ya son tak langkong dah beretan saja nikah warga dari Pak Sutris kuru keluar kabeh tangki nek binian kasak keluar kabeh iki bersengandung bersanten wajan nikah wajan seneng hormat parlon Bapak Sutris tangki ki mun sengaku ke Bapak Sutris oreh hormaten parlon Bapak Sutris nikah kelaban Bu Sutris nikah kabeh reng dapur nih kelabani reng kamang tretel Pak Sutris kabeh banjir Pak Sutris nikah tak malain oreng nikah masih mendet jere nak kerja nikah tak malain oreng nikah mantu komboya nikah nikah mantu komboya ki anak bulan nikah jadi karwa takut laku du malam di anak jadi urui kebiyakin anak-anak ini Pak Jeren gak ada senikah takut apa takut tak noto dan Pak Sutris senikah tak lakong Ale iya kak Pak Sutrere tak ngoreng cung macung lo tele iya kak iya maya kacung kaki bentang kacung suruh jalan sambil terok buntek kelak lawan nang tele iya kak iya suruh ke kelak ale mak lemah-lemah monde lau keng kaca bermalang ale monde lau kaca bermalang sokor pada malolo akeh ka orang seorang orang rati ka orang seorang ye beres larang mak jagung larang du beremah seatana du beremah seatana ngabes korang pak tedung korang ngabes korang mak tedung korang du berematen kaule seatanya para chicken mak mande besar para chicken mande besar monon alon tadek lo Cina mona sacika bula kenal tika
Mon sajeke kenal bentika ala lakon beda tetina Ampun cukup kejungan bule selalu pon keng masapo rana Iya kak. kacung kaki bentang kacung suruh aleng-leng lobon lemari tayo le Iya kak, iya. stek lakon kacung ki kurang sitong le Ya rama kak. muntak lebu ke depor kurang esanyan balik sudah dina tayo le Iya kak, iya. maju kacung kaki bentang kacung suruh antar ke depor tampar lagi berdiri tayo le ya Iya kak. sangguin geding boy le Gending apa kak? beri panasare Oh iya. Panasare le panasare naong daja panas ate bule panas ate apuku gede sang mak kami rena sae koncang kami rekepong eka posang tika penarena eka posang makana setong Cek terona cekerandu sekir lao cek mirana cek terona ngace keburu saking takut garing tuana ranang kase andi tarnya mon lenge-leng lepek buana seratika seratin se andi ana celeng sedek manis robena Moirang pae rasana kakanangka na ate seneng cek sarana berketika tada duana asongko tika asongko mon se beda bernana pote jika tako tak usah tako lamun bule takir nyare pole cek terona se aklampia se koning kalampi pote cek terona bule abelia ningo ninga abeli pole biru daun beleta minyak nae tapi dede senajan jauh tika dari mata kenga nae dalam dede Nika tretan Kak Sukses makin nika menumpak Batok Kopoy Nika
Bekala Alek nikah Ibnu Pak Jeren makin nikah opong ki lajeng ngomor dan Pak Sutri takok aku nikah mun Pak Sutri sobung takok tak Pak Jeren mantuk boy nikah jadi makin Ibnu Pak Jeren mulai dari dapur sampai ke tarian nikah mantuk boy Pak Sutri bekala Alek nikah bekala Alek keraban Alek nikah Pak Jeren jadi tantre tenaga kapi senyangon kebekala Alek di ketore matuan nak sa emaan bapaan nyangoin bopong anak Ibnu Pak Jeren nikah nanti Malaysia dia nama aja nah Pak Jenggot keraban Bu Jenggot keluar pun kalau keadaan TV masih tanya ngono tak apa kemanton nah bopong Pak Jeren manton nikah dan Pak Sutris kok aku nih tak kau tanya kok kaki tinggal di anak jadi kaki menumpak setia senjat Pak Sutris Pak Jenggot kapan Bu Jenggot Bu aja na Bu Sutris tapi tantre tanah keluar canguin sunu Pak Jeren nikah aneka mantuk opoy nikah dan nikah male oning tantre tanah kapi kadang orang sedang oning gak sanjok siapa nu Pak Jeren makin paling na oning ban Buddha nikah ore sangoin Bu Jenggot Pak Jenggot tapi Bu Sutris tapi Yutumi keluar mon karola keen mesti sangon tak napa jareng kompetisi dan ini kemajen manto kompoy kudu nyanguin dan dah jangan sampai kroki nyanguin mantu kompoy tore sudah aja Halo. Aduh napase etompa numpak becak tade kodunga jika napase penta pokok ngucak tade burunga pesane kempeng poria totoa kempeng kenanga gula amit nikah kaluara tora tuan rumana Kamu Bapak Lukman mata keluar makarona ini sutir kamu sutir abasiana ayo ba mumpung sutre sakarja ba ayo boleh main putar apa-apa ba aku yuk pagi ba ayo sutre sakarja boleh lah sedia tok lah ayo bekal siapa tak apa-apa nyuruh siapa ba montodus ba senoman sekitar keluar ayo ya ada Bu Sutris ya bagilah ya bagilah mana besar pesen wena nyumpeng boleh tak apa-apa Tris laku mara dia kamacang melia kain rano burung banyak odanga padang tika bena orang lain duta burung sebuanga
Ampun cukup mak lagu nikah salah lopot ke saporana ampun cetot gula mira gula toto kengon sapora. Lek Iya kak. kacung kaki bentang kacung rosoro ntar ke depor robon ya datang tadi le. Iya kak, iya. Le sanguin sebu motor ke soon dek kali sutra dina tadi. Iya kak. Robon le kemantan le. Iya. Maju dina beri gendingan pole kemantan sebi peleng-leng melesan ya le sutra le ya. Minta geser serang kali hari. Serkeseran opi manis Jeng lajengan deunan angka Kapikiran sambil nangis Jeng bejengan sang kuitiga Ayo bah, abah si anak, bah, itu teh stres, mempugi bah dari bah, tambahin ragun. Kaca pia kaberingsa Kagingging le beto-peto Mada iya orang posan Keringking ka soko-soko Tika nape tompaan Nompak beca tak ada kodungan Tika nape pentaan Sekor ngucak tak ada burungan Pengarah saja pengen Wan bedus beban kates Pengarah tak nyumpeng ngakeng polan todus keteretan sutres Kamu bubuden no, kau mata ngetela bubuden sekali, sedari mojur, bubuden, ongke bubuden. Tantretan dari dikin senyamak himan berluar gendah sobung keluar ini kan tretan alikin baca tretan alikin bini ini kan sobung keluar korek keluar matuan likin keluar mantu kompoy dia deh mantu desa nguin dia makaro panji ketoro banse sanguin kompoya sunu pak jaran sanguin Nika bener seorang abah si anak,
Pak Mudin kesoon kan Sutris Pak Mudin ya sampai boleh. Katengger melia kendang tapi sayang aki nguder bener tika ngucap sayang tapi pula kita percaya Doa nape tak celengah ngalatarnya ya tas pancilen Doa nape tak senengah ngapesana atas jeren Langkong pisana Pak Jenggot nika ring tuan bakal alek nika sebelum keluar sekali bocah todus nika tapi mentepan dan sejak dusto rek keluar di pekerja jangan anak TV anak manton kesangoin Wan ayo Wan cukup ini Wan Melesorat ke kota Malang Mele minyak dumpa ecelen Mon riwayat Jepang elang Pa engak janji nabilen Tak langkong dak pisan bulan nika. Seporan bulan seraja ki. Bulan nek bening sombong nika nyompeng nika. Saking menghormat pisan bulan nika. Sorotan bulan todul nika tretan ki. Tretan bulan nika. Saro todul sebulan nika. Soalan apa? Bulan ini mponai celok. Langkong. Usman, kumpuyu numpak jeren man. Usman, ayo man. Bila boleh man. Numpak TV tak bisa man. Ayo man. Alek, Iya kak. maju kacau ngake bentang kacau mengatep bayilah Alek ya. Iya. Karena ibu diki berisa ganti ya. Iya kak. Mai Iya minta kak. semua orang kedekat tretan dina mondi salaban lopon kau ben kita ya. Iya kak. Iya iya. Sepiru daun beletang minyak anak kempeng belate najar jauh dari mata kenga anak edel mate Nika keng bolan ngurmat Bapak Sutris tore Pak Baban kemantan nika uga tore tantre tenah malek rami parlon Bapak Sutris Gempeng sane gempeng kenangan toa gempeng penangan bule amit pon kaluara torada tuan rumah Nika pada resoran sone. Kem sone mata ungke. Anak numpak jeren marin le.
Soleh Usman Kesoon. Sarpejana lemah-lemah dek lauk kaca pemalang pokok pada ngenang-ngenang malolo ketika sorang Aing tancen Sate bebulem andia Duta kecaate moniser Makanya bekia Kak kau luar kadek kak ya Ampun cukup lagu nikah Salah lopot geng saporana Nikah genting dek tuan rumah